Svetosavska kulturna baština u prestolnom gradu Cara Lazara posvedočena je u danu koga stvori Gospod, na treći dan Svete Trojice u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice kraj Rasine, a rođendan crkve Hristove i niz duhovnih dragulja, sada arhijepiskopije, mitropolije Kruševačke, bogatiji su za još jednog sveštenika. Dosadašnji đakon ovog hrama, rukom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa mitropolita Kruševačkog gospodina doktora Davida, rukopoložen je za sveštenika. Starešina Pokrovske crkve, protojerej Jovan Vuković, uputio je čestitke Kruševljanima i gledaocima radio televizije Kruševac. Bog da blagoslovio, neka je srećen i Bogom blagosloven današnji praznik kada proslavljamo silazak Svetoga Duha na apostole. Evo trećeg dana naš vladika, odnosno mitropolit Kruševački gospodin David, danas služi u hramu Pokrova Presvete Bogorodice ovdje kod reke Rasine i kako je Gospod obećao da razdeljuje Duhom Svetim razne darove, tako evo ta se reč i danas potvrdila da je naš dugogodišnji đakon Nikola Rakić na današnjoj liturgiji rukom mitropolita Davida postao i sveštenik. Velika je radost praznika, velika je radost današnjega događaja i eto kako nas Gospod miluje i raduje u sve dane. Evo, pozdravili ste sve Kruševljane, a imali ste i tu priliku da tu bude prisutan i gradonačelnik grada Kruševca. Osjećamo blagoslove Svetoga Cara Lazara i hrlimo ka Vidovdanu. Kao da smo i jesmo u samim pripremama našeg velikog praznika Vidovdana i gradonačelnik evo već drugi put kako je tu postao gradonačelnik dolazi kod nas na svetu liturgiju. Nažalost, zbog tih vidovdanskih priprema nije mogao da ostane do kraja, ali Bogu smo blagodarni i cijelom gradu, naravno gradonačelniku koji su uvijek uz nas. Vaša molitvena želja kao starešine, kao sveštenika i prijatelja Svetosavske bašte za sve Kruševljane i za sve gledaoce? Molitvena želja je da ostanemo uz Hrista, da se nadamo našem Gospodu, spasa imamo, on je spasitelj naš i da ostanemo u toj bratskoj ljubavi, da zajedno proslavljamo Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin Bože. Veličanstvenom događaju prisustvovao je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa porodicom, a duhovni otac arhijepiskopije Kruševačke, visoko preosvećeni mitropolit dr. David, blagoslovio je sve Kruševljane i novog pastira, sveštenika Nikolu Rakića, njegovu porodicu i buduće parohijane.